Nah, sungat HP gua. Net jam, Lah, jam HP lu we. HP gua mati. Beda om ngejam di sini mah di HP gua. Ya sama pelung net Oh, jam ya, mah. orang kan beda HP aja. Gila lu denan. Ya sama. HP gua. Beda, kalau cuma beda lah ya. Ya Allahu Rabbi. Net jam doang. Jangan cuma lain mah. Lah kayak iya lagian HP lu apa emang beda sama jam HP. Angkat tuh, telepon. Ini gua, males gua. Males. Males aja lah. Angkat kalau bini mah. Harap. Halo. Iya sayang. Udah makan. Oh puasa. Oke say. Iya udah ya say. Ntar malam say. Siapa itu? Ada deh. Suaranya kayak bini gua. Lah bini lu. Terus angkat. Lah emang apa? Lu ngelepon lu orang gak diangkat-angkat. Iya.